Gase kubang maruman bisingo nini rang bai si down payment doi nei auto car roi bunyo rui tong tana. Ani rang bai no down payment dio kete kaisa oron bising tamo ongkha Ke jodi bui suyang ke nung do nini rang bai da angko auto car roi bunyo ri rohoka. Sutung honei jodi borok sui mali eta tamni cha. Tate busang uskango toksa ya parawa thangman nukhana sar Dr. Biswajit no bona azga kham tamai bajana tamai kubang borok khom do mala tala bai khlai lamsok lai kheno no. Asuk borok khamjagi tong bomai ma tong khadinle. abo belai khano kha kaham no tongthoka tei hambai mai pharo je abo samungui tongmani abo jotono ani musung tuya abo jotono saga tongnai kwplaisa kaitonni musung tuisi ani musung tui mungsapan nangkhaimaya ang just ani thani a wisdom phaika wansukmung phaika ang just abono implementation te execution khaika amusukse tei ani thani mungsa sak sakni kuno power kwrui sak sakni kuno phan kwrui amo Tike sang ke do kubang problem do non call khani botong na non do joma rui mai rok botong kabang ma tong na he da ege jol jang ni botong nai non jese khamjang nai tong asing jol jang ni botong nai abrok ni bai ki nang thai se kok sanam jungo ang niji sungta tabu 2025 totally operation khlai tongo reach the people reach the nation sini project hai reach the people reach the nation every citizen joto luku ni nogo ani yapri sokno nangnai joto luku ni yapri ani joto luku ni yapri te wansukmung ani thani phaina nangnai abono no reach the people reach the nation ingka amo haike jeng tabo operation 2025 ni long march tongo 5000 kilometer minimum long march tongnai tiprasa joto kamio joto panthor bazai sodai lama tuima tuisa joto hapung hatai guriboi berai naijaknai o long march o tirpra no totally compact discover khaijaknai ingke o long march phuru no tirpani hapung hatai ni bumung rok pharjaknai bazar sodai bania sodai rok jotoni bumung slaijak bainai jeta kwbangma sal romoi thanai rogo discrimination khai hapung hatai hatini bumung rok bumung muchang yangui tongma rok no chong kaham kai sini khakchangmani khatungmani bumung rok no chong pharnai ingkai o operation khai tongphuru kwbangma lukurok ni bisingo ano available maya wngui tongmano phone o maya wngui tongmano ingkai tabo auto rok ri tongmani auto jara manna hinui muchungjak kagoj joma rijak rok bongno timely cheng departure khaimaya ingkai ani bwkhao bo tongo haifano jotono borok naisingui kha kosomoi o auto no nahana nangnai ingkai chong tini tamo khaika auto to ang saka 10 November ni simi 31 December 2025 jorasini auto ni project 31 December 2025 ni bisingo no auto ni project totally close khaijangnai ingke jeta ani ang scheme khlaiman hingke zero down payment no 1000 ta auto rejaknai zero down payment no 1000 ta auto rejaknai zero down payment mane bo ani oroni auto bo rang khoksa kwrui khai tlang thangmannai akok phiaba ang company oro auto khoksa kwrui maya khoksa kwrui ang zero o jodi mangkha hingkai joto borok no janani showroom khulok toni bekhamo zero se hingka ba zero baisa mano auto mano hingka joto no janan showroom khulok kamo amo haiya agi phano kwbangma ang interview rogo saka norok ni wngui ani pocket ni ani fund ni rang no ang down payment rio kaisa auto jemon Bajaj Trio chong bahai chini down payment kalai 60,000 down money 15% ba 10% hingkai 15% ba hingkai 60,000 down money phaio aboni logi naked body tiklai hingkai bono taisa body banongna nango swnamna nango te 15000 abo body mistri naro abo showroom bai kono connection kwrui hingkai 60 plus 15 hingkai 75,000
kaisa auto no tikhlai borok ni thani yafar honan bagai 75,000 rang nango. Gete gese ase kwbangma auto mani oboda kobokini pocket ni theke ta kok khana tamo. Abo totally jeta ang 1000 ta project haimani abo unregistered ni bising ritongo jeta sung total 3 ta 4 ta program khaijaka 11 ta auto plus 3 ta auto plus 5 ta auto plus plus te 3 ta auto total 4 ta program khaijaka abo totally abo unregistered borok bai kuno register khaijak abo open thangai je kuno customer no je kuno borok no aro borok phaika jogologi no kagojo check khai abo rikabokha abo hai totally 4 ta program khaijaka tini suk jora Ase kwbangma mani bisingo nini rang bai se down payment doi nei auto car oi bunyo rui tong tana. ani rang bai no down payment dio kete kaisa oron bising tamo ongkha Jodi bui suyangke nung dor nini rang bai da angko auto car oi bunyo ri rohoka sutung honoi jodi borok suimali eta tamni cha. tabuk ani down money ni return policy to thepajak kho jehetu angkija busy tongman bai ani office establishment nungmani bagai ani tabo loss thangai tongo more than crores and crores hinkai tabuk EMI abo private sector eba tabuk je sini bukhaktui bank jehetu establish khlai tongo chalongya kho hinkai buini bank o private jemon Bajaj Finserv nini Mangalam erpor nini Tata Finance SDFC tongo SBI tongo private public te government bank rok tongo hinkai borok finance khayo kuno একটা particular individual kaisa bank finance khaya tam male chini auto TVS bo tongo Bajaj Trio Mahindra bo tongo Bajaj Ari tongo Mahindra Trio tongo Tiago bo tongo hinka 4ta company ni sinaro auto tongo hinka abon bagai kaisa individual bank borok finance khaya kwbangma bank no finance khayo hinka jaga bongni system terms and condition borokni je percentage kebo 12% kebo 10% kebo 13% abo hai ke borok maintain khlai jeta sini down payment rimani je baki je rang rwnan tongman abono hai totally calculate khlai 4 year ba 5 year ni calculation tui abono divide khai EMI khairo hinka EMI no bojodi no riya hinkai to company soton jaknai hinka ani bukhaktui ang je down payment rimani abo hinkai tabuk jora kebo ano return khlaiya kho hinkai ang koyo joto lukurok no jeta 300 khan ang je auto rijak tongmani aboni bising kaisa phano ko EMI ba ani jeta ang bono per day calculation khairoma 400 kebo 350 kebo 400 kai per day khlai dihin samane borok ano riya kharei direct company no rohor tongo hinke ang bono takphano mungsa sayako haipano ang bono bo koyo jara anoro auto nanai rok borok jotono 400 kai ano return khainan bagai tamungkai obo sung tamungnai boro jodi a rang ano EMI rohoka hingkai sung o rang no finance company no sung rang rohona hingkai truk o je EMI ni barja tongmani abo sung bongno 13 12 to 10% sung tupnai sini je khon nijiso bank establishing o apro sung bongno sip khai tunai Percentage kom khina nai. guys borok jodi no EMI aro direct ri tongi kha hingkai kwbangma marinai ani rangbo firok glak teisa hingkai borok ni account bo sung ani account no tui mangalak sini bank o tui mangalak kai bongni percentage bo komeri mangalak hingka am bagui no EMI anoro 400 ka rinang thok 300 tini jora tui auto ongkhorka abo unregistered register ni total 17 ta auto ongkhorka 17 ta register ni auto ongkhorka and 197 register ni bising 17 register auto rohoka te 180 rina tongkho hingga tini ta kaisa barikha tinta kaisa register khaijaka 1000 membership hapaika 198 dinglai ro plus ta singo kaisa hapka 198 register ni bising 17 register auto hojaka hingga aborok bo EMI firok gyakho hingga aboni bising sung tabuk term plan khaika auto belai khan demand chini pahar area lama chikon ni bagui auto no demand
इनके 1000 ऑटो नि स्कीम खाइमाने अनरेजिस्टार abo to ang agi pahar spot kuri borno ang rika bo abo 1000 ni bising 300 rijaka ta kaisa kai register phone ni maidhome register rika abo khai 198 jona register khaika 17 jona no riko abo hai 1000 auto inke abo 1000 এক বছর ni bising rijangna abo tini khana no abo mano abo kogya 2025 ni bising se man nai inke o unregister bo abo 2025 ni bising no rejak nai আচ্ছা বই নন আনো অথরিটি নে 1000 রি রহরমানি আবো 2025 ni bising jepropan man nai jepropan man nai inke আবো তিনি খানা বাই ডেট abo kore inke tak tak kaisa plan tamotong जों 4टा auto already rikha kebo emergency cases te 1000 kaisa जों auto emergency cases tupkha je kebo phano painai nei 1 লাখ রিবই 50,000 রিবই 20,000 রিবই 10,000 রিবই 15,000 রিবই abo borok paimano bo emergency case jodi nana musung ka bo 10,000 rika down payment rikha bo 1 month man naisingnai inke bo 1 month naisingai auto no naimano 10,000 রিবই ta 20,000 rikhai 15 दिन bo man naisingnai 15 days 20,000 angri mani 15 days ni oro जों processing rojo to khaiye khoi binaro जों down payment te kisa riboi जों bono auto tiklai rohnai 35,000 ke 1 week 35,000 जों bono subsidy or 3,000 auto bono 20,000 khai subsidy sini organization sini hapangni bwkhaktei protiti auto जों 20,000 khai subsidy rwnai umkai 35,000 ri 1 week 50,000 ri 2 days 50,000 রেখে 2 দিন বিসিং সতো মানে 2 दिन bising auto mana 1 lakh rifana जों 2 दिन tamni bagui hinkai bini documentation जों chini bisingo totally processing khaina nangnai subsidy 20,000 bagui hinkai aro auto tongo Tiago Trio Plus Ari Bajaj TVS tinta side doroner auto tongo কেতে কাইসা চাবি ফোনো গই সিমে ভিডিও গই সিমে অটো ফোনো গই সারে কে বডি সামনা হানি পান তং থাকা তাই ফাজা ফাইপ্লায়া হাইরুক বজ বাজার হুজারাগো সামা খানাও कै ফোন রক বো সপय আবন তে তাম সানম na abo to sengra buya কিন্তু ফিরগৈ আবনো তলাংজা গিয়া কে जों गुलिरायनि जे केसेस दं माने गुलिरायो जों 5टा अटो रिखा 5टा अटो रिमान बिसिं बंनि गोबांमा डकुमेन्टेशन आफोरो फन बिजिं मा जरा गोबांमा बरक हाजार कल खाइमान जरा इनके आजरा रगो बरक आनो कल मालिया ना आं बायंगे प्रोग्राम थामा जरा इनके उइदाउट आनि कनसार्न बरक सुरुमो डाइरेक्ट थाका इनके बं डकुमेन्टेशन दो किसे प्रॉब्लेम का कारण किसे मिसा तुंखलालाय थाका हिनखानाव सेरारो काहाम न इनके यु मिसआन्डारस्टेन्डिं मिसकम्युनिकेशन नखा इनका आमतै नेक्स्ट रगो टांगले सिनि बरक जों थानसाखै मा तंनाय नन कल खलायने मानलि आंखा आरो मा थांगा मानलि याति रंखा इनका आमतै या आनो कल खायै आनि ऑफिस ऑथराइज खायासाक न रग अटो कुनु सुरुमो मांगलाक इनकाय थांका 5टा नि बिसिङो बरक 2 टाका नाय हिनसाखौ ते 3 टाका टोटली बंगनो आं आरनो साखा आरनि जे डियु न बनो नाफायदे इनका बाद बाकी जों जदन डेलिभार खायजाखा ते कुन जागा डेलिभार खायजाखो इनका आरो तांसु जरा सा केते केसा आसुक हाजा त्रिपुरानि चिनारो से बुसुक फुन फाइतं केनों द अटो सिरो बनो सि कल कायरो बनि हामिया सायरो बनायो केनि नेरो द कल साबाबि फाइनि न लाख फुन सिमा तंफ्लानाय एंके नों द टीम सानामनानै सामानि हेल्पार कल जे खसनाय र अबखे बुफुर सानामनाय सासुं द कंट्रोल खायमानान कल गया टीम अलरेडी दङ ओंखाय जे आं आनि सामुं सुरु खायमाने नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारिनि थाखा ओंखाय सिनि बरक त टं ठक साथगो दङो ओंखाय आनि गोबांमा आनि जे सामुं खायनो र केबो पिकनिक थांजा केबो महाकुम्भ थांजा ओंखाय केबो गोबांमा रक बाय एग्जाम रक बाय गोरोंजाकनि बागै बरक तिनि एकदम आनरेडी सामुं खालायांगि दंखा ओंखाय ताबो तिनि खोनारंनि बिसिङो न मोटामुटी 20टा हेल्पलाइन खुलकजाकनाय फेब्रुवारि पुरा 100 हेल्पलाइन जों जानुवारिनि 1 तारिखनो 100 हेल्पलाइन सुरु खायनो नाय माने निका 100 अर्गानाइजेशन 100 हेल्पलाइन गाबो किसा गोबांमा सिनि सामुं हुमुं साबजायरंनि बागै आबो किसा स्लङै थाका ताबुक जों 20 हेल्पलाइन जों इमिडिएट तिनि खोनानि बिसिं नखलायनाय तिनि 10 हेल्पलाइन तिनि सेंगेरिनाय 10टा हेल्पलाइन तिनि बिसिं जों सेंगेरिनाय 10टा हेल्पलाइन रक माननाय 10टा डिपार्टमेन्टनि कनसार्न अटोनि बागै आलादा बाजारनि बागै बाजारनि कल नरक बाजारनि बागै बाजार आलादा निनि पेशेन्टनि बागै आलादा
एग्रिकालचार आलादा लोननि आलादा ट्रान्सपर्टनि आलादा ते बरक परिनान बागै आलादा ते BVIPsनि बागै आलादा आबो जतन डिफरेंट नि बागै कल आलादा आलादा खायजाकनाय नाम्बार खबर सार्कुलेट खायजों नाम्बार तिनि न सार्कुलेट खायजाकनाय स्क्रिन न रिजाकनाय स्क्रिन न 10टा नाम्बार रिजाकनाय जों पार्लियामेन्ट बोखां थांनायसै सार टिकेट बुसखांगो दाउसो जरा दोन नंखरियाखौ ओइ डक्टर बिश्वजित जुइचिया बरक बनो केस रिसिनाय बसुनो थगायखा अमा हाइकर बुसखांगो बासा थाथक दा मा दं अमा हाइकर निनु एगेन्स्ट खरकसो सुक बादा बासाना तिरप्रा हाव बलान थगाय खारका हनने ना आनि होल लाइफ ठीक व्यवसा रक खायजानि रग किसा बर रक बाय रांग लायै आनि 1 करोड़ रिखा बारो 20,000 पान लगेरि रिखा आंबो किसा लाब मानान नाय आमते रक एक दुइटा केसेस दं बरक बांकक सालायबो दङ काहाम न चललाय दं ते कायसा केस दङ खुब कायसा समाजनि खुब कतर बरक न सिनिजागो कतर नै साक न गसिबै सिनिजागै तिनि तिरप्रा हाव दङ खरकसा बोरै खुब अकरा बरक आंबो न रेसपेक्ट रिबो आं बेलाय खिसे रेसपेक्ट रिबो ब रेसपेक्ट रिमानो ब बुजिया इनके आबो ब तिनि बिनि बुसा ड्राग्स रक साइथं मागी इनके आं थाङै बंनो आयंगो निनि चेन्नाइ रक बटि खायरिखा इनके आमनो तै ब तिरप्रा हा गनांगा कक थाइसानो जे स्कुल एडमिशन खायमाने आबो किफिलिमाया फी जेता स्कुल टाइम लाई थांगा आजरा फानसे बरक एडमिशन ना रखा जेता स्कुल नि रांमारि 30,000 तंमानि इनका 30,000 बरक बिहिक बसाय वालायमान बिसिंतै आनि बुखाक्ति फानो किफिलि रिमान नै आं बंनि बुसां गसि नाखा हायबान आं स्कुलाव थाङै नाय माने रिटार्न मालिया 30,000 इनकाय आं सेरे दङ मैक्सिमाम सेरे दङ आगियो ताबो खायतो गार्जेन दं एडमिशन दं खालायनान इनकाय बरक न थांफाय रां रिबो आजरा इनका आं निजि न पेशेंट दं क्लाङो इनका पेशेंट दं क्लांमा समय एडमिशन दं खायना इनकाय तो बरक फ्लाइट बारा रक नाययां थाङो होटेल बारा रक नाययां थाङो गासेरायना आमाहाय केना एडमिशन खायरि माने इनका गार्जेन दं किसा कक आसे गासों आबोनि बादे ते तो आलादा बर रक बाय कोनो आं आनि शत्रु के बकरे बुई आनो शत्रु देहिन मने खाय आंला सायमिया तिनिसक जरा आनि शत्रु सिंगल ओ हासाका के बफां करेखौ के बनफान आं साजे करे आबा आसायगला आबा आसायरिया आं आनि शत्रु हाय के बनो से माटंगिया आं के बनो हामिया हाय जे माटंगिया ओ हासाका जतनो से काहाम जत्तो से काहाम आनि बरक तामखाय बिनि जे सिजामासो बिनि ने नुकजाकमासो आबनो तै बनो हामिया बा काहाम साना कुनु कक आनि अधिकार करे गाबोन बागिनो अटु जारा माननाय रक मानना मुसुंनाय रक अबयसै बरक माननाय आर ते कायसा कक काय जों तो ताबो 18 बोसोर सिमी 60 बोसोर जरा तिरप्रा हानि जत लोको जों रेजिस्टार मातुमनाय तिरप्रा हापांगो एनक्लुसिव एन्टायर डेभलपमेन्ट सोसाइटी बागै जों ताव बैंक स्टार्ट खायखा मानो रेजिस्टार स्टार्ट खायसनाय तामो मिनिस्टार तामो पुलिस तामो DM तामो पोस्ट दं बबो रेजिस्टार माखानाय नो सिंगल माने सिंगल तिब्रा सापानो आरो आनरेजिस्टार हिंगे जों कैलकुलेशन खायनानै बागै कुटुंगै थांनाय जों सिनि तिब्रा सारनि पुरा कम्पैक्ट स्टैटिक्स मानो नांनाय एजुकेशन बंनि विजन थिंकिंग वानसुकमुं चामुं नोंमुं हिमुं बनि लामा बनि तंथाय बिनि याकुं बिनि बखरक totally जों बुरा एनक्लुसिव एन्टायर स्टैटिक्स पपुलेशन नि टोटली स्टैटिक्स माननाय नांनाय एबन परे जों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट खायनानै दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज बैंक जे तिब्रा सारनि मुसु रां दङ जों आबन सिमी आरन सिमी जों पावर सप्लाई खायने चिन बरनो जे जागा लोन नांगो लोन होनाय एग्रीकल्चर राबार पायनानै स्मोक हाउस ते चिनि दे जे 100टा जेटा 100टा NGO 100टा मॉडर्न हेरिटेज मार्केट सारा तिरपांग नाय 10टा डिस्ट्रिक्ट नाय 50टा सब डिविजन नाय 20टा मॉडर्न हाईटेक सिटी मॉडर्न एमिनिटीज दंनाय आबो जों खायनो पुइला जों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट खायनो नांनाय सिनि जे 250 टाका 300 कोटी टाका पर डे जे सिनि तैयो कसगै रां थाङै दं माने आबनो कासुनाय कासुयै कायहा जागा जों जब नाय गाबोन बिसिङो जे सिनि जे सिस्टेम दं माने
যে হাফাং খাই tongmani aro jara employees tongo ba lai tong borokni borok choli tongthong hingke chwng chini borokni bising jokhon hapang khlaiano chwng chini oroni chwng kwtalbabe create khlaitanai employment generation khaitanai chini financial sources abo invent khlainai hingke government of India bai asuk lainani bwkhaktibo chwng kwbangma chini list tabuk ready khai tongo government of India bai chwng crack kaisa articulate kaisa wansukmungni bisingtwi borok bai kok salainai direct ang sak bai thang PM bai malai kok sanai te kun kep bai kok saya direct PM bai malai ang kok sanai o tirpa hano tui te chini notice level o kwbangma organization tongo borok bai salburum nang kok sai tongo ang kwbangma ani citizen nini tirpani citizen rok bai kok sama haikano borok bai kok sai tongo kwbang notice level o chwng kwbangma kam tongo nge tabuk chwng obono long march ni ulono chwng Bharat ha kotorni government chaloknai ni bokhorok rok bai chwng dakti no malainai Tripura hao Tripura sa tongnai rokni bagui permanent je solution himani permanently chwng je bihik bwsa ang je samani hubline sara dunia hubline abono permanent khainani bagui tamo khaina nangkho abo khai chwng khainai abo khai chwng khainai approval only approval nungmono baddhota approval ni bagui ang Bharat hakotorni borok bai malainai only approval Hambai sir. Hingke chwng khana takti busong agi tamo khlaikya obno badroi agi kwbangma bini chwng thangpur phaipur sanai dong agi obo risi borok hamya abo haiya borok jotonin background tong obosa Ajit sir busaka agi tamo khlaikya obo no bad tabbus kang bo tamo khlai tong obosi nasik lainai chwng bo nuklai no bo jok kogromani bo hai khlai tong etini bag sing lainai joton hambai.